Kemudian si bunti baro ki bapet ya kene ka video chicken part leng ba jong kene ka por yang sebagai ki sa kene ka channel sa kene ka video kumno ban ka mai pisa online da ka bangi tenun kam aku ba keten paisa te pelak ban download na app ke klik kene ka link ke babu hapo ka description ane pila aru ban join ya kene ka telegram jonga nang ba pila ya ka ban yo yakiling di bubar yo par hadai bati app bati website bubar par ban kamai pisa online de tolok anda sudah download klik ini app paisa tolok ban kamai pisa no app kolong bangi haban pendat di kita i babun jat cebangan pendat pi menta hangai hajrong ngadan ar hajar dus pak tak naikon ke kasih pakon perengkat berkah setengah minta ka ar hajar terus pak kadai ar tengkah te perlok nomor bakadon topi te perlok bangkamai pita pan na kene ka ab kalong ba haban let kini ki survey kini ki dam kini ki offer mah email gi deki ab ini lalu gi ab nila ban jok yaki Perubahan nasa kabangan ngajipin kam berbor ngataj lalu di sini mah nomor ngataj yang pindah kam andai kabangan apun kam berbor tolong baik nah senika peletan game apun kam ikan kap peletan game agak klik hanya berkok ke now perlu anda pilih yo ya keban kita klik itu berkok ke now penyalang masih kumne te kini kita up ke bangi labam kita Semasa partnership itu kumno iyo yakineti lari dalam di app pe sibukan ka brand digital and iyo hanya terus pa license kon dalam dalam kena app iyo terus pa license kon kamu bantu tengka nanti kena gue part sampai ada gue kon peminta kamu badangi dalam teknik app hadin kena kusngi kinsa kurno dipenonton klik up untuk segi penonton 10 minit sini nanti kan minit draw pasang hangi nomor saya klik up nila banyo dan kau bagi penonton bun minit haka penonton bun minit klik up nila banyo kon minta itu kena betul morba baik kadang ngap lekai kena up 10 minit ngan yo sikokon 10 minit ko sikokon minit weikon te bandal pas sekali dengan software now kena nanti sudah betul te perlu mentangan download ikli app untuk menjadi aktif app di bangang app dan peningkatan mentah utama sini kideki aktif si app bangadang mentah te kumkane kaba handai pa tau kudrukan ngada banjo la arfa drukwe kon te intang pai bagna te mentapat hadin banyak dat bang download no app niyo kawai kakat ka bangin kun bat kata tekan ada ni download no upload nyala banyo te klik kan pau bet handai mentang download te kan pau handai klik dengan batok sakit kini kideki app bang ada download way are like something dan tu kideki app bang dat bang download te ki app bang kam hai ka MB ki kam hai sa kon nila bang yo bun kon habang kun ni rat ni kena dekat bat ki app bang ret MB bat ki bang kam ret sa kon nila aru bang yo laki te kon bang ret te mentapat ban invite perlok klik button klik atau invite klik copy ke link buat kalian share jadi tetap nih lebih cengkir nanti habangi ini invite perlok kejongi ini lah ban yo si pak kon di perlok jengiro mutahi Andre rada ini invite perlok kejongi kita perlok kejongi ke sang download away ke game ikam download lewat away ke isu rom dan isu download app register
Pengen omak banal tay. Pada kita lagi cumi kita lu kawai jajim na putinau te lim sayok ya kita siswakan. Tepalag mendapat menjadi puno ban withdraw ya kapita no up disiplin dari batau ritem PE mentang adang kumaang mene bangadang 1000 rupiah top baikon. Ka minimum ban withdraw kalang sipau tengkai. Lah naik kat aspakan. Te mendapat klik bertemu batau ni cash. Bet mentang adang nolak ban withdraw ya kene kaba san tengkai. Te ban withdraw suklik bertemu batau kapsan. Te saya UVI zompi isim na po VPN ne VPN ne kini di app kim kuwe di balang ID sa pendrung ne sa ainak ng tasa kita zopi kalarong te ngantang ng pag-withdraw yang sa withdraw ko ita kapor ng tala ka uwi ka video habang withdraw ng mapiritin dati shy te dapat tidon bun ki bangi habang withdraw lang ila naka kopil Flipkart na naka Flipkart na ngila naka USDT ban la dangi recharge ru talang te ban recharge kle be nang ma bai ban recharge kalang la dangi ko ban recharge lai tang ko ban recharge na su di pi la dang ko recharge ru por na tala da tu bat ta video te palok besibun na tenika por ka bak sila lag te tenika di te jana